Abinaka Sigatabu marutaki be kento kelsara na be matubale be okani dato ndabe na matubata ni Zoom ngwana matanga ni Sigatabu ni kuwa andreba mo tomanda mo bagatetea na posini be kenda baki kenda bagatiko tomanda na le tolu bakalo kalo na tomanda lube na kenda lotang to ba binaka ni rani bibandra titigo bekento no matani kuwa ndine to sawa kila na bi so nindra ki bekento go UK ati utatar ba na batubata eto ba binaka ni adatigo na loma na bibakat katari na kolonial tambu berani tato yandra to donu kenan to ngona ni Masumasu na matani Sigatabu ka tali taki na nakai bare tanan doni same wasede subul karua na same wasede subul karua tikinendo kerua. It is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High, to declare your loving kindness in the morning and your faithfulness every night. Ka matani kwanda to kilanda to sangani wado na babi na tiu wana kalu na nona loma nona kalu alundina karena tiko ni maru ikenda karena ikenda merenda to yang datang meki na matani Sigatabu ni kuwa be wate teato mandana bos ni bikin na baki be rona viutini mai Gloucester. Brother, happy Sabbath again to you and tau makalunga tigi mroti na turanga na matani kuwa and dato mai tami dato buli talitiko na bos ni kalo na wali na mroti ko na matani kuwa makina be matangali tamai recheli mata Sigatabu marotaki bikimni nitakani na bakalunga tiki mini talitunga na turanga na matangani kuwa na buku ni tukutuku marotaki dato na mai wasia bata na matangani dai sinungudame ba kita baki ni meri talanga na matangani kuwa bina balebu na mo tigoro talanga na matangani kuwa ni Thomas tiko ni na bakalunga tiki mini tiko na turanga na buku ni dadalebu ni garabetiko tabi ni ugunda bui kali baki bo bibi na bata tutini ngona da sambula tikina baki na bira na kay muri gamay tani kuwa ser na gayrong nga na tatkutuni ni nadatubuli na matani kuwa ni takanir na butay talanga na wa biba kalumana tayo ni turanga na buku na Sigatabu kabosi biya na buku na bosa tato na barara matay taliki na matani dai pero nga ni datoro mata solitu na ngoni be ne mer na matani kuwa sulit kento nga melolo na ulo to tong karabana kalo na maso sama sumanda turanga chio na ni mami kalule melo malangi kalu dedere na kalung koko na kalunganga kalu sata wala la no mnyelewa na no mni kai na no mni ruko bimbalete ni seke mni na dobe mbuli ni salewana bikaka Tani no mni Sigatabu ni ndai turagi to mai sotombula sa katalitigo na watawatango bibo na ndindi ko ni bitiki ba mikina ito ba binibinani ko kito wato mai na matano ni Sigatabu ni kuwa nasa wali buturanga na no mni loloma liu no mni loloma tawa kalala ikito ndame na matani Sigatabu ni ndai turanga ito panama tabiki mni buli mai biki mni kagara biki mni tu sa suri tiki mni na lo mni na kalole na mni kandina memai ndame na lo mai kito tu kira na ngel lo mai kito na buku ni no mni bosa na lutu mena tau kina kena ngel ndina ikito meka kaku wala ni kito rungota me kito mbulo tak na bika kani ngandra ba me tiki ni tombulo ko sibi ni tombulo wati kuna buruburongo berna no mni rere mai na wali usa turana bulan ni meri tunan tombor sa taliti ko wiki mni na matani kuwa kikwa sa katuranga ni bakal ngute kwa ni bakal te kwa tigo wali una no mni dadak na bata ututi no ngo merata libunga na yalo ba lelei kina no mni matintu ni ber no mni rere mai so kito sa talanga ni tombol molum ni to dala kina itong bedo masuk komuni sa sisu na ni mami turanga ni mami sorandina kumbulo talanga amen
Nakasasulia na ngono be ni meri na matani kuwa. Na ulev sara Sigatabu vinaka bikim do yan dua Sigatabu marutaki wabni vinaka sartal ngawan klo ena nona laloma kina nona biba klo ngatataki rani to maindo batataliki na ena matakni kuwa mdo mbuli vinaka wambotin tundu bata ena nandu to wabni vinaka takana bikinda baki sa tautiko na hukunda o kinda baki tamaisi sartal ngaki na matakungo nona laloma na klo ena nandu to masutiko ni wika nandu to na bagai kurita kikina na nandu to vuli na nona bosa na baka ite kikenda tiko bagal nganga tikenda tiko ena nanda tiko baka wawa tiko baka bagarau ya wambo titikina ni ubate na nanda na tiko bana kalo ber ni dato tomana sara nanda to vuli obi taro nga kendo tiko ndo na nona taro sindo na kai be bagarita kan ber letna dona kai lo tar kinesis rida ni dona kai sang ni matata men beleta na itu tu buli di minggo men mata sauti ni berni tu wakuria sang tu sana tos ndar ngani tu teman na kir wala ngakiran do tal na tu mas me kito baklo malai ni tu bung bina ketiko yang nomu ni viva kan rati viva kongeti ngaroni kito mendan be kito vivo sita ke sebindo bitaka na mana baklo malai ni bakruta kame kito uteki na awongo nakatiko na nito ilani nung ni bos ni ala satu waktu itu lihat na nung bos ni buli masuk ina nangunong ko nito ni may pagtabuli di kito tayo ngalo may kito ang gambe may pagkati meri na rukun niya bam ni nito ngandra ni wa alam mo to te kito kilat kinanam ni naki ena nito umbula ena ngone kito umbula tiko kini uwami nakatiki na nito wambote ni kumisar ngoda kasumi na nito masu jisini ukumbu ini nga ndebo wala nga mendito na tur na ngona na matakungo o wambote ni bei wakas sona bitiki na to na wilika usa nandaw ngoda o tito sa nandaw sa nandaw wilika oti isin nila nito taleblistan Wanda wala nga may pagayabo kina. Latin to sa rida ti kumay na mother sa ito rida talma ito at telebilis wala nga. Naka membaleta ni nakena na rice na ronika bango na nono bang matatatatik na pos ni klo ke na nono ngandra mendo melepeta ta ke o pole na nono to rida na sona bitikino wala nga ito rida na mother sa na ituto ko ni ka membaleta na Yalmundo ni Karisto nga nite me la beti da kikina nebu nau wate kina lalom. Rongo rendindo ni meroni ro. Wagarita kisia mero. Tukuni bang matata kala rosala bata ruorua. Ero no buno taki bata ruorua. Nebu nau wate kina lalom. Ya tu rediti ko ina kame baleta ni may bimbiti ko kina ni tutu ni katol niya ngilosi. Ya ni bero ni dito tomana men dito na reda tas a reda ting mena bi lalati makawa tu reda mena bi lalati bo tu reda na puno sandan bitu kino buru buru na ngono wo tu na reda balilay ni bera ni tu nangi reda la kaya tu talebele stale na dam na buna e a bakarita ka meki na sele vete daktal meki na ni tuktuk ngo
Vakatara kina na kalau mele bete ta kital mai na tin kawalu walu sanga bul kawalu. Ya, imbere ya. O mambote ni ngani te me vai aptal na nondo to rei ne vos ni kalau. Tu rei da na madi wa seru sanga bul kawalu. Tu se kila na tiko. Ngoni tuku tiko na no vos tiko chisu verto na no ti sepel. Madi wa seru sanga bul kawalu. Tono toro na ngai bita na tikina mai na tikine ono. Kina tikine tini katoro. Madiu masih tinggal. Angon reval ngame putang sa barita tiko. Tu reita ala lo takawal nga na bi baka sala take baka zoro chisu virtone ti sepeli na ngono ya. Iya. Ni be tu tu reida buno tak tiko se barita tiko chisu ike. Prophecy tiko kene prophesy prophesy barita kasar tal tungaki na ni tu ni vika ne ado le tambangona. Member letir tau ke na tambangona me do ni ngi mai tap no burgo. Iya. Tu na reida wal ngaki na bi ne tikinango. Na lewa se rasul ka ba kine na tikine ono me do na tikine tin katol tu me ka wasa barita ka sono na bi baka sa mo anda sa anda wilika en sanga ni da tona sanga ngani baka dala ni da sambulan do no But in the rate sarting na bika sa ya the tiko me baka ya bos ting me kino chisu na ngona ya. Right na tikina ono ya. So sata ni no wili katika ni na when all tambo wala in the King James version, New King James version, sorry. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. For nations will rise against nations and kingdoms against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. So when dintang ni saya the sartinga na bikake nga to wili kating mengo a boss ting mekino chiso. Then they will deliver you up to tribulation and kill you. And napakasama ni all these are the beginning of sorrows. Niotia, then, Niotia, then they will deliver you up to tribulation and kill you. And you will be hated by all nations for my name's sake. Ongo, Urunikaya, na baga raw and the baga routine, but at the same time, Maxar Nangone, and Ninda na bagra rauta, si baby. Urunikaya na bakasama, and the banana, want to simber near the weekend at Tomanda. Yeah. The other main vika and the ready to sing in the ready thing going to be other thing on a look in and Namatana. Can I take wound around? I read a lot so many taking 18. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. Then and. Bagay kuritig ngay na pagkasama. Wita rabi ni beka na yadamay. Ni na yadamay, talay na kanong kubara kasamtatiko. Ni sana yado and na pagkasama tiko na tikinetini. Offend and betray one another. And aliyado may kinanabidati. Nangay imbasi ka talama ira na profit ay bagay laso. Sa makasamtaka ni ubanan masar tumambimbi na bibakasama na utubuti ko kaya naturang utis. Isa tuman na nalengaya. Pagkasamtang man na mental state na basi ko weekend. Ni sa tuman na nalengaya. Sa tu na nonta vindu si maki kaya na vida tiya na yalo ni kahit kung tikineti ni na be
Davna vosana betray. Enda sana dalavi ngati sabi dati mbakze. Isana tuna yala ya nakenda maliwa. Gayada talme oira na profita bagilasu. Andona tamani wese se akileo enda na tuki. Dona bula vele da akileo rodoka. Yeah, but nikaituka many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Nabakasama ngongandra mabagayabu kina na nonto na vuli ni kwa na tikinetin karo. Nito bakasama taka mabakanga mabarita tiko. Dauna buna taro abe taro timili. Dauna buna batara kina na kalo isa ko ya na yale alo ni kalo reti kumai na Old Testament membaleta na now kena grace and law turbo dambiti na bakasama rambele via datango ni tu dambiti ni tu ni righteousness by faith. Yana yale ni kare lo re mai na Old Testament la kumai na kami baleta na dambani ngona ni nona vinga mai orto ni apostolo in the New Testament ni otinono na bitir to chisu kena kaya render to sota kaya was di mai kina chisu na bakasama ngo. Iya le yava mai na ngona ngo. Kasama taka na dal ni ngona na kaya yava mai na tamba ngona ni ngona ni thuru mai. Betar mai na malio ni ngona na to mbula mai na apostolo kena ngona ndangi mai mbula kena ngo bakasama tati kona tamba ambaki tal ngai lo maya. Donon dolu runan rawono songa bulu 1,200 years of dark ages. Dabaya tu inararamu tambaki sombutu ya dona ngona ni kena lako teke mena bobu buli bakilas. Waya sanga ngai mai boksi seitu kina. Ya tiko mai sange mai tu naka endara tambuli tu kina batoto batakit tiko naka bos tikina ngo chisu. Watike na itamba ngona enda sambuli tu kina ngo kay na nona lewa buku matau na kalupa enda sanga ni naroni bagdala bundua. Damna bune baktaraki no ko meleveti mai ni tutungo ena tin kawal wasanga bul kawal tin kawal wal sanga bul kawal dingi takana movement go me tu takana dina ya doktor ting na bakasama tu ndan bitikin maleta ina bonua e bele da yaki tu kino burubure na be matangali wahubuli ada tu kina na langa ni bika esa bambasi kataki tu kina na bakasama lebeti maingo ina tikinetin koron tanga sige vele tiku buni kana runika tiku walembanga nika tiku bango and because lawlessness will abound the love of many will grow cold. Batam bata na loloma ni kama ole beta wala nga ina bakasama wala nga yang gele taliti kuna kaitu kuna tikinetin katoro ole beta tak may abu tingni no to buli ko ina bakasama ni lawlessness abound the love of many will grow cold. Ge wato to bata ni tuba ni mbula ni tamata ni sa bata tamata ina basangara e bakasangangara tiko en ngandre we endua na yabu en ngandre we endua na standard en ngandre we endua na ngandre nandina melaweti da kemai si wewe ketika kando na bakasamtati ko kando na rida na ando na ka level bete da kitu na tambang na to bulit kinango kando na bamuretu na bi kasayado wa buliti kendo tungo dono kali saya tu weekend ngono nonto badala itu na itu tu kuela kumain news do vantin tin takasan
Bakando bakasamta hindi nandandoan nanguna ni tambanguna ni nanguna vili tekitum da mikina na kani borite ko langango nanguna vili tekitum mikina na vili tekitum matin to President Trump. Bakando bakasamta do live nanguna do boso ko irsando to ano irna news presenters fake do fake do ka do bakando do so weekend and do we weekend and ibang ni non na tambakira sombo irnando vuli tuk sa irnando bako itutuk ya ena nona tukuna tufe ya ke bakando na reda ni irna presente ki news ena ngono gor saka yun kemni ni sinirunga tango in the main news sangai basi ketimba yo irna reporters ersat uyam tangan nonra se represent tangan nonra news meroni Bimbasa ikina bete sono kind of sin roda bete ni na bias ti ko nakbika ni tukar presenta ki na main news ina be puno ni wako itutuku ang bimbasi kamay wirong wa meroni ra bang don taking back se roni ra wararam tikir na wararam tikikan na yun kasi mita ka na buno ko to bayab ta tikin nisa because of lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Non de ibagaraw ni bula, de ibagaraw ni bagnanan. Sa tu sartungay na bunwa, enta sa bile da kituki. Sa liyado sar ngamay, warong, or the son of Ibakasamu lebetelektingo, undo nagkilabi na kambaleta. Ni vikang sayado sartungay na bunwa, ena non de tam bunwa. Orang ada tinggal na vital no kila ni ayat na bida na sauti nangkas ni buli ko abag tingoy may island kas ni buli tiko in a Christian school baleta na non sini vinakata me no non sini vinakata me baka toka ada tiki ko na ngoni buli ya na ya ngan drem me kaji bikina ena uno sabi siyang kinanalaw ng unong isn't that what lawlessness is usin vinakata min don nalaw me ukati ya na bulin ta sa ambulikin Singwin kat min dona ka nakangay sandon dono biyaw sa ko. Oh, undra min tuturay sa tali. Iran katung natin katul. But he who endures to the end shall be saved. Unganda min tutulan sa talan doon bin was ni tikini bol tambe tiko na choy na wasetin kaon. Kento sa bulido chingo ina nguna ni nondo to bulido tiko na detutum ni kamen balata na alta. Unganda min tutulan talem na Kaya nua setin kawan na irone tikine tu onunda minda to wili kameka. Tikine vitu kene tikine walo. Tikine vitu kene tikine walo men choni wa setin kawan. No vitang no tal tinga chisu bet kirto na no tisi peli me tukuni tiku virto na inaki se na kamer tu baru te kirto ki na se na non sa bolak ni vitau se bet kirto engge bia baru te kirto angaf na kai tu na bukan baka manuli kamay na tiki na lima o ambito tu to uli ng tiki na ibit tiki na war red na tiki na lima kaya may bango but now I go away to him who sent me and none of you asks me where are you going Neon. But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth. Natarto arede tikmay na tikinay. Nabunuay saya kina sambasi katuna baro nimbula ni tamatay na lawlessness. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And when he has come, he will convict the world of sin
of righteousness and of judgment. Zingo was taking a chisuni, I'll take in the lakumai and kotomaina, menamay vazor, Nina, or was taking a go and a lakumai, and Anita Melakum, but don't me as my eltam. The Dabna non a time in eltam, Mevaka to Sanaki Chisu. He will convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. Lawlessness, judgment. Judgment, elevating. The judgment, need to go judgment. And allow. See, baby. You go kin and come and let and allow. And do an bula in the don melurai. And do understand it in don melurai. Yeah, no, the knelta. Kasam takanin. Kapakato sa reda to reda tiko na bakasam ni kahosiki no chisu. And anona tukuna ni dua na ibakatakilakila ni tambangau na sena tambangau na ito umbulakina ni sambatambatan alalama sangali ni nangandrebi na nona na koko ni nona zakazaka na eltam sangali ni okoya na kaya nangandreba menalurai balata koya na may sulia na yal ni bibutu ni may kilaiki na ibalbalda may kilaiki na yalan dundono na righteousness may kilaiki na kama balata na bilawai siya nilawai tiko koya na bunida umbit iti na bibakasamu meron ba bubana na bikinto Hotelestal kin nando to pray na wero itin en bakasama ni nando to sare na kin nando to kila ni kai politiko ni righteousness ay to rida tiko may na bolanisan righteousness and justice are the foundation of his throne ken bambali na nonay punao kay na yalan doon kay na ngona yabu ni nona matintu abaya yabu talngaki na nona may bakadora na bimbuli na wero itin kwa ngona yabu e baluta tu kwa na bunida may wahuna kina na bibala may lomalangi may wahuna kina na lenga na wero itin na yabu ni kama baleta na nona ibunaw na kalo iya tu rin ko kaya butik na nona ibunaw ena lolom eto na rin ito ni wala ni mata inchoy seba irin ni ruanga di wasawasi ni bakasama umbitol tinga bagala na bakasama soto rida bakto tolo nga mingko ni bernin to nangay kuria na nanto to rida na tutukul ni nanto to teleblistale na kame balata na non baktarana kalo me bakambasik tekimay na tutuk ni 1888 which is righteousness by faith. Rida ni matay ni wasawasi ni kain da kilati ko ni bunaw wasi ruanga nondololoma wana kalo kina nondololoma wana kana ko itiko ina madi una wasi una ritingo ina madi wasi rusung ulkero toro talangame na kena samrini baka samu ina madi wasi rusung ulkero kina tulsung ul kina tikine pasang tulsung ulkabitu kina tikine pasang ko itiko tikina kame baleta na nondolo na yawe do reda ni na lebeti tingor ya taruangan demo alorai le dama may na itambang nungo and to mulati nungo me bukato kutanga mina slide ngo kandon bukasam takto reda tikuna nando to bulsaw to sambulito inanguna pa ito kunikina pole no volvola tikwitimodi ni nanguna ma ermeso nanguna ni ratak siya nanguna ni raweso inte sambulitikin me bukato sari ni sa koetiko ya na ituba kinimbula and the mulutukina sianin liningan revi melebeti da kitalmay na pakasama ni kame baleta na nona unaw na kalo
Siyang ningan rebeli menda na rede do understand it. Sinangan Italy and don melora and do na balatin ke bakanda rayani. Ito na yala ala tuwa rede tika iliw na balata na ka ito kuniti ko na karunte mo diya na wasitol. Kinaindu amedha muniti kinailima. Kento zando bibo sa itakauchi na bakasama. Ni sinibositi ko na sinibositi ka opo labi rati ko itaundaku na lo. Bositi ko bir ni bositi ko bi en non kati ko en bukango na non ritu ba kinimbulang geliti ko niti kinailima na wasinti kina sa non ranga na lotu bakariray. Dabaya siyang bir na kaya nandina. Nan dramdrawua ni kaya naluray na ito ni Karisto nam batang-bata ni loloma ko ito vivisecting may kinaya na madi wasi rusang bulkabati kinitin katul nam batang-bata ni loloma ya sasang walang ni luray ito ang dako burbur kanila raw ang ito kanin batang-bata sa tala sa luray bigyan and loloma ni lot sino kaya ang nanangandre bakina met leveles talmay met kaules talmay ni tukutuku kaya tarana ko lumen labi tita kita lamay na tinkawaluwas o tinkawaluwal wal sumul kawal engandrevi metuta kitale na nonantina engandrevi metuta kitale na nona bakambauti o kwea na bakambauti chisu o kwea ndondon mena lorekina na visau complete me bakangato wa redetiko complete se genuine visau iloma visau itonda o telebilis taltikin na natikin voltamungo to sa redoti mai and itutuk ni kama balata na karuel ni katul ni angelos. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. In a historical moment there, in a 1888 General Conference session. Kung may nitugtog ni Toneng Losi, liya may natambang ina tinkawalu, walasong kawalu na songo niyo ya. Ito alitik nganggo na kasama ni Kena lang slide tarap ko. God's final warning. Kami balita na say na tugtog ni Katol niya Ngilosi. 1888. Kaya doon na General Conference siya. Isulumiki na itugtog ni kami balita na righteousness by faith. Righteousness by faith. Taruting na taro daw na una. Elewakin na nakalo. Men, biu may nitugtog ko. Ito na rin na kahit ko na nal ni Professor. Yan ang bakasama ko. Yan na kahit ko na in a quotation ko. There is a work of sacred importance for ministers and people to do. Sang wala nga ni non roy rin na taltala, sang wala nga ni no keve, inambal-bali. Kilani da sa zuru na movement ko ito na matibalo, tiko na nonta, tiko ito na itabi na doon ng tangara. Dawan yun doon miya. They are to study the history of the cause and people of God. They are not to forget the past dealing of God with his people. They are to revive and recount the truths. The truths that have come to seem of little value to those who do not know by personal experience of the power and brightness that accompanied them. The power and brightness. But that accompanied them when they were first seen and understood.
in all their original freshness and power, these truths are to be given to the world. Power and brightness. Dukila? Onoroni, kwano bunutu kina unge reda sarangango na non to wilikango na bakasamgo. Wa reda to tolo awa highlighta. Dona reda na wate klawa stin kawan. Wate klawa setin kawan. Non ngone tuku ni kawani yang lo sko ukando tunti ko miso ento bitu ni tuku. Dona el wate klawa stin kawan. Oh. Tekilawa sitin kawaru. Kinendua. Kinendua kawango. And after these things, I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lighted with his glory. No read around the sama? Go, no, na tutu na vatikla was tin kawalu evo wakati tiko me kalore tiko no ko eva kana kavani anglos e la ko mai dona kokole ano kuno in the New King James or in the New King James sang ni tiko kina na vakasama kwa tiko go in quotation go the New King James having great authority, and the earth was illuminated with his glory. And the New King James. In the King James, having great power, and the earth was lighted with his glory. Great power, and the earth was lighted with his glory. Hukoni altam, ken lak. Hukon, ni vosa tiko na kame baleta na power, kay na raram, ni raram atakyo burubura. Ndusi magatik nga, na vulnua sa tukino burubura. Na butumbuto sa tukino burubura. Gay lak may nangilo sibo, bati kay na koko lev, kay na raram lev. Yari na kahit kung tigay na quotation mo, Zabana non retired, we are not the we are ministers, we are people of God. They are to revive and recount the truths. Dabay are the truths. Damdo kila saya the truths. And those are the 31 baleta. Oh, no me canivita, no baleta me babu bakasama weekend and it took and the Bibusitaka. Singa me baka nautika ni sendo no me na ovin kat me baka study kin bambali na tartika niya me babu baka sam weekend to na to sita zabna buna me revive te kikina se recount te kikina na truths zab saya de na truths doni tal no ai tu ne oi mai Sabut pura kisobo na. sam buturek sombo Doni tal no vina kay tiko endo talikina viau kan don favorite Bible character tal tunga na profito iletia. Do bakasamata ka nangona asala ko kino kwa merli tu inol ni bono kameli. Bakasamata ka na nona bolehira na profita ni peali na nona satu inandal ni ul ni bono ya. Bakasamata ka na yale alok kede ni tuku. Ir keda ngwara to kay me bakanga sendo kay tuku ir ngora preachers of righteousness. Ding te kirna kalau mer tu takana non dina and ay tambang una sa buturak sombo kina nandina ni kalau. Matin tu Israel sin may matin tu idin. O ea isin may matin tu
sin may tuini matin tu tan. Kona tuini matin tu Israel. Ida saya agenda bitu ya. Sambu turak sambu nindina. Belati na kwa bawa titaka na leo iden. Kota may na noni bu nona. Kota may na nona. Karabi kalo Chesipel ngi may tarasar nga na nona lalom. Lestali na bakasam ni katoa bosti may kina. Sa bata na laloma ka dono me bana matikina na matin to Israel na nondra na numatu na kalawa sereki rama ichipita kay na nondra may tukun taka may na bay tambangaw na nona daka mana bay sebe ayan sangay kumay na nakalaw ni mat nakalaw ide ni kalaw matakaw se nakalaw matinisinga mengay may tartun na kena soro na matin tu ni kalaw mengay may rayado kinoira na non tomat na kalo merngay ngaramper lala kangay talekin inin tutur pakasamata kana plating na kurunik tui na ital noya ni ngola sa oji kin masango ni nona garabi kalo me noni ngoni nona sa ngoni me nona tenki nona profita me wagador na nona masuta na nona kalau ni saoti na nona tengir na nona kalau na profit na ipean gando na pakasamata ni talnongo en keno ndo wili kay na ibultang unyo ko tikindur ni tarada kitale na zambo ni soro satu oti sindo na zambo ni soro wo en duanga na zambo ni soro satu makawa tarana kena bati tinkeruang itam na kena pakasam ken balya go na ibagaraw ning garabi kalwe abaka doritunga ikesa baba buturekso talrekso na idamba ni sor tarada ke ngau kwa na bobonga ni damba ni soria wana zake na kena bati tinkeru sangai kwa ya andon ngere ni ngone sobu kinana wai tuni verna mersobana wai ni don na sanga pagtawani pagkawa tinkeru significance ni kanga imbiti tuna kero ndona kang doni tablewe tu weekend never kanga to read many tiki wuni bakasama tiko in a quotation go there is a work of sacred importance for ministers and people to do sangol nganir ni taltar kenda ke they are to revive and recount the truths nandina na kwenda kila ni halabeti tumikina ya ding takmikina na kalaw na movement go kwa sa tambaki sombo tu ena ngono go kwa sa talara ki sombo go na kaya ngandre na kalaw me tutai baleta may kangawas abarita ka kandraraw nindina kwendon donu me lo right ni kina na lo tungo na ngona kena to ya bu maybe tindo na runga de ni rando kaiti na kena to ya bu maybe ti abak to kai tu me lo tu sabsaba kwena nandina kwerna beindina kwa kati kina kwa kilete ni kina na lo tungo me lo tu sabsaba sa pambaki saleado they come to seem of little value to those who do not know, who do not know by personal experience. Personal experience. It's not a congregational experience. No. It's not a congregational experience. It's a personal experience. Basic kinabiyang na kahit po na yan ni Professor na doon na puno kahit bukan doon kasi utang doon na puno to ready ko nang una to ability kinautangan ni kami balatan na later rain lang ito ko ni tiko bango na leti ko in testimonies ono wili ka ngayon ito
unless we are daily advancing in the exemplification. Unless we are daily advancing in the exemplification, kan bambale nakai don kenam bulataki na kena experience taki, in the exemplification of the active Christian virtues, we shall not recognize the manifestation of the Holy Spirit. Experience of the power and brightness. But no, no kang was it sa sobraki maisen nakadini nitutuk ni kamambalata na pagtaklawa sitin kawalo ako to wilik tika. Asa tiku buka di baki mena 1888. Dawa kasamta ka nang to ati ko bubuli tik may kin na itutuk ko. Ang kay tik bango bikin to na natutubi wasita. Tarba kasamta sarwang bimbi na bak na ulutang to buli ko. Blata sa tiku buka di baki mena 1888. Davana buna sang ni lori kina na kanambula se ayaw tarunyang. Davana buna sang ni koko kina se sang ni mana kina na nongo na wasianan di na nararama. Sang sinyoko yang baleta na nongo dondo ni mekilay by personal experience, the power of the Holy Spirit. Do torting na pagkasama at postikin. Ako sinira already dating nito ubambot nito torting na pagkasama to biwa sa itakting ko ay tutung ni kama belat na alun ni karsto sa kamura kami nung una ya saya do tunggo sa kadi ba kitunggo non inakinal tambo me tomboliki na mataknik ko to nomboliki na nanturunga boleh sertal ngaki no ira nan leirong leto sandon melorai na koko ni altam na zakaka ni na koko and you was the power and the brightness and non the tondimbula na mana ni non zakaka ni altam ko was tikino chisu ko to ride in choini was sitting corner convicts the world of sin, righteousness, and judgment. Ito, piusita ito na may namlaman ni madang ko, patikirto ng ngoni. Ang kila, ando nung kasama, tini manda kang sa ultima ni Cornerstone, ya, lesson ni madang ko, ba't ro ng ngoni, pala ro Cornerstone. Ito ko ni madang ko, nakamambalata na judgment, nakamambalata na valisor. Tingmay kinakambalata na valisor. Uwi si taksarti buat itu menitunggu baleta. Ni ada tiko na tasakilati ni ba dorting na nanay tabi na non betileo. Dondo no me bindo ni na nona masuti kende tiko kina nonda wawati. Kanga na kaya do wir na matini kaluwi na ngona ya. Ni sa tiko na betileo na longi tambusar. O irwa bulita na palni soro kina nondra. Soro bakira. Kina nondra. Wakan nomondi. Rawawa tiko. Siyang tin kilasi na bagay benik tu bakini kaya na ya. Kaya na yalan tuton may pagbasik na kibigyan. Kena bakasama ni nonda la veta vaki. Kaya kang sa barita tu. Satu ni tambang una. Nanganda mundina. Nakukuha ni altam. Diba yung getiken. May bayan retiken. Let kip kasyanga. Na kuini no na bibagdalay na punita sa ayaw tumingo ay no. And then may kuita kiwal kong akin. And then balit sa tang akin. Ang mga retang singkila ni umbita tunga may na pagkasamungo na kawar uli ketika niliwiawi kemdo. Right? Only those who are living up to the light, they will receive a greater light. Unless we are daily advancing in the exemplification of the active Christian virtues,
we shall not recognize. We shall not recognize the manifestation of the Holy Spirit. Ukando wakasam tanglis na tikina to awili kutikomay na Matthew. Matthew wasirus ngulka wati kinetin karuan baka basi kamay na false prophets, and what will they do? They will deceive only a few. They will deceive men. Unless we are daily advancing in the exemplification, experience taki every day. And the Masumasu and we sing and do. And then around recognize the kin and another canal tam and a go. The Kilan is a live in the people of the lie because 30 men the table and go. We shall not recognize the manifestations of the Holy Spirit in the later rain. It'll reading on come and in the later rain. And angeli we were because somebody come and in the later rain. Yeah. If can do because some tati kun ibang masala to mandatik may to na rather less talabang They took angelo siya leptolu. As I take you kadibat making an 1888 message, the righteousness by faith, and they swell into a loud cry. And a live rambay lebutaki meleado na kadi vagandomo levu. Na kadi vagandomo levu yanga yado na kadi very tondaku. Na kame baleta na ken vagarutaki meleado na kadi vagandomo levu. Koango was tikinana tikinango. We will not recognize the manifestation of the Holy Spirit. Kumambal. Preparation in Donmea. This is the time of preparing for that moment. Go nangon ni bang magaraw. O kiru ibasag tati ko post bini tameki to when no ni ru babaraw tinga ni Sigatabu ya singalib ko sember ni ulitaga dak. Tati ko bango ba. No nakalib nakaya da tingo. Leto kila kim do na tingo mikiri and tarikem do sartu balim palet ni nomdo ni dona kali tarikem taribur sartu waya sartu nga may bikim do. Okay, to may siti ko nga nangunang gilaya sa luray may kinananguna sa kunisabag at yung naranadi. Arin sa nga may ni matay ni singo irkada na nito news presenters in the pay channels kaya isang lang ni news presenters nito na good morning na sunrise na may channels kaya ngo lolo ke yeah gili ya do may on the TV sa lako tunga may ni kame baleta na kaya ati ngo yung gay bakasama ungay kay kubango lai to na kana tebor do kind of sukiting na nanta bakasama men da ready ko yan rabo to ka ready to na kana match take me na ken sangan ni kani ni visukiting na nonda bakasama men da ready ni abi ngoike ko na lulu ni lotu bakarama lako ina matin tungo malita ta sota kini sige matini ngono malisota but kirto na it's interfaith conference baka anyways kastan sabi na tani ko no but naliting may kinaw ko na laman ni bigla sa south ngo ang giba muri tin balat ni ora dati ko ni kangosan do barita tiko wa klawa wa siya balile bikim do ni do ngona do na bunua ado make iriting nga na lotu katolika do ting abiliting nga na nonra tabuno wa kutamikin ni tuk men do na bunua or ngiro kin ni ya singi mateni ngona metikino ko in a meeting ya singi lo go baka me kavitu ni ngona ado kin na meeting go tikubunga may na kena ado na songo ni go may
2003, me kota may na loma ni mother sauti ngo ni kaviti ni ngo na yathakin. Ni kaviti ni ngono batango itikino kwa singe metay ni ngono mitikin. Onge kati ngo, yatha tiko na vika kinango, yatha na ibalu, yatha makla. Enda na ongo tiko sa kwa kinango na kapatarati ngo na kalo me yatha. Sange may tingay na nandun di ongo kenda bakatikyan. Tingay na nandun di ongo bakatikyan. Yeah, unless we are daily advancing in the exemplification of the active Christian virtues, we shall not recognize the manifestation of the Holy Spirit in the later rain. It may be falling on hearts all around us, but we shall not discern it, or we shall not discern or receive it. Ena bune batara kina na kalo me kautal me kina na itutungo. Ena kutol ni anglos tutungo. Eba kangando na ritungo ni tutungo katol ni anglos. Here are the patience of the saints. Here are they who keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Yana kai binukat na kalo weekend na token dono kang. Binukat me laurai na kena baka matana taki na ibunaw ni kalo. Na ibunaw ni kalo ngo na nona dondono na nona tambu na nona sabsaba. E nango ne sabele na kitu kino buru. Ilora ni kiko na yalo ni baka mbauti chisu. E nango na saro ni da baka mbauti tuki na nakame baleta na kukua baka ilabu se. Na reida na vika na yado. E na mbula ni vika na vis. Ronika e sa tosu tuki no buru. Uchinungo ona witiwenga ena ona tinianga ena tik ena quotation go. The Lord, in his great mercy, sent a most precious message to his people through elders Wagner and Jones, 1888. This message was to bring more prominently before the world the uplifted Savior, the sacrifice for the sins of the whole world. It presented justification through faith in the surety. It invited the people to receive the righteousness of Christ, which is made manifest in obedience to all the commandments of God. Many had lost sight of Jesus. Many had lost sight of Jesus. Remember, Roni kay talangoy na bakasam mo kindono kang Roni bakay ba faristal no nando Roni lot. Kaya kando bakasam tak na buno to kento sabital no ta ko chimay na bakasam mo. Ramaro na singatamu reida na bikakya ni bagalaw meron ni reida ni rabamuria. Iya, nakianang bulatakyo chisu se merareida na bakambaut me bakana kena bakamatana taki na itobo na chisu balata. That is what bakana tuasa reida tikumay. He was the law. He was law and grace. Mato ko may bulata ka na bunaw. Ko may bakamatana tak na bunaw. Isa ko na ibagaraw nimbula ambula kinoko. Na ibagaraw nimbula embito talmo ko may ibagaraita gibiken. Ko ito may kinongo biken to. Many had lost sight of Jesus. Daroni iba nanumital kina no kami ko siya na matakmi. Ano bimbulay kina no bakasama ngo ni bernito no may bitaw si tal se dab na nando turo nga na itutungay ruting na bakasama to na rin ni bagayabot tibike. Kami baleta na justification through faith in the surety. Ini karua
it invited the people to receive the righteousness of Christ. Na can receive the kya, elako tiko ina nanda taliraro. Gwendo na kai, mebkanga tukango kan umateandua. Nanda taliraro se kwaya na experimental. Can experience taki na bagambauti chisu. Kani tumateandua. Now, na tini ay nananguli ka ng tinulibaltan mo ay natin na pinitsyon na waseba. Na pinitsyon na waseba. Kinitin karua. Laksom. No one has seen God at any time. Pinitsyon na waseba at kinitin karua. If we love one another, God abides in us, and his love has been perfected in us. But this we know that we abide in him, and he in us, because he has given us of his Spirit. And we have seen and testify that the Father has sent the Son as a Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God. And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God and God in him. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God. Ngande me paririta kinaloloma ni Kristo. Ngandrebo burbura. Ngandrebo ni sungsungolot. Ngandrebo irara randambule bi maliway noni atlak. Ni the same mebka, he whoever abides in him, in the same inabuna. Siyang ni bakatartutu en alauray na buwa. En wakilay en bubale. En wakilay ni sungsungoloto. En wakilay na buno ni takataka. Yan no ni nakinakalo. That is what righteousness by faith is all about. Ninda ready chisu matua. En abambasi kataki ni tobo ni chisu. En anandambul. Kumas ni nabukikin the tona kalo. En ananda. Ngumatua. Menda ready chisu. Ngumatua. Ni kongo na kaya na lorei kina and bagandina and the bagandina take koi kina and the lorei na nandambula and then give bagandina take koi. The bakal ngatik and the nukalo and another uli and another was terminto talon and the mas. They may be cologne to make him mammy bakalomala. You mammy bagabini nakawa live with him ni. The nomini was a wikim mammy. The nomini the live with him mammy tali. And the name mammy bakila. Nanguna ki mami satukina ina nomningan raba ma ki mami labeta da kina nomni indina na nomni tambo nomni sabsaba ina bono nindi biti ki mami polkin na wile to ranga na nomni alo aloma na wile na nomni wakaritaki ni tamandolo loma ina nomni the lebi ki mami tinga ina nomningan raba to ranga me ko wotaki biki mami na nomni bula ni dolo loma man bolsi in wikin ni na bon binak in do kai ken ro ko me nomni tinga chisune bakam amen.